Parliament pass tawduna ek on khraba hop amendment act West Bengal satna roi haina Mamta Banerjee laukthokri opposition parliament ki house animakta akan mamong na ayet pihiba hop amendment act 2025 asi treasury bench na pung taraga mari subna debate tawnaraba matung voice vote ta house animakta pass tawkhraba matung India ki president ayaba piduna ek on khraba bill asi West Bengal state ki oina satna ba yaroi hain state asi minister Mamta Banerjee na phongdokri hairi awapham si Kolkata ra pangthokiba joint community gi oiba nabkar mahamtra diwas ki thoram amari state asigi minister Mamta Banerjee na phongdokibani mana makhata na phongdokibda West Bengal state asida minority community singa amadi makhoi gi property singak senduna thamgani wap ek asida minority community singi maphamda yamna thamoi suk nuaitaba phawragani haiba mak masamak na khangi adubo West Bengal da ek asi satna roi amasum divide and rule gi satna bi edu thamloi miyam na ma ki mafam da se na thajaba thamiyu mak na minority ka community singi dama amadi makhoi gi lanthum singak senduna thambai bisi eha ki ithau ne haki bagroina minority community singna su political gueba lang na thubi ganoi ki aikoi puna waf ek asi gi mayokta lepminharabadi soidana maithiba pi bangangani Central government na nation asibu tokai khaidokuna jumla politics tawtuna lairi center ki BJP government na India ki constitution bu ikai khumnadabani wap ek asida divide and rule policy tawbani haina makna makhata na phunduki magna hai ek asista na hanbi ki matang na minority muslim singna sawre haiba khangli adubo laingak ta thajaba thambiyo amadi divide and rule ki policy da victim uhen khigano kanagumba khrana insinduna ihau hauna ba hona riba sida yauksin migano miyamna amatu oina punsilabadi thabak khudimak mai pakani amasum Murshid Ward district ta ek asiga mari lainana thokiba irang adu palladuna Mamta Banerjee na hai ek asi pass tawram loidaba amani Bengal da minority ki masing asi sada kunthra gomdoini West Bengal lenga na ek asi state asi satna haloya amadi minority singi punsi amadi lanthum sapsa na ngak sen gane ki amarom dana zaribam da lairiba power station digi high voltage mai thajilakpa digi kaifundai da search ama maina tumna sakri ngara numidang wairam pung manga ga minute yankhai digi pung taruk phawba taba matamna Tamenglong district ki kaifundai village da zaribam da leiba electricity department ki makhara salai diba power station asiti ki ka hena high voltage ta mai thadorakpadigi khuladu da leriba yum sing mai hoduna ama ata thoki badana dana khunja sing khara aso apana ki haidi high voltage ta mai thajilakhi baduna maram oiraga Tamenglong ki kaifundai da leiba search amasu mai na tumna sakhi thaudo du ki matang da Tamenglong district ki Tauksem sub division gi kaifundai village authority ki chairman T zone gangmaina Tamenglong deputy commissioner ayib sirol ama piduna wakat kredi wakat sirol aduna hai ngara numidang wairam pung manga ga minute yankhai digi taruk taba matamna Tamenglong district ki manung sanba kaifundai village ta jiribam gi power station digi ka henba high voltage ta mai thadorakpa digi khulladura leiriba search ama mai na tumna saki asigumba thaudo si jiribam da electricity department ki makhada leiriba sub station asita thabak toriba staff singna section da badagi thoanba thaudo ni maram aduna mari lainaba authority na akanba action lakhot kadabani loinana matungda asigum mai holang poki thaudok thoktana ba lokhat piu haibasu ayib sirol aduda yauri amarom dana defense minister of state Sanjoy set ngasi Manipur laktuna Myanmar ngamkhai sambal khabagi thabak yengsinkhri Bharat lenga ki minister of state for defense Sanjoy numinini ki khongchata ngasi Imphal da thungladuna Kamjong district satuna mafam adura paikhatliba tuan ma thabak sing yengsinkibaga loinana Indo Myanmar ngamkhai sambal khabagi thabaksu hakthengni yengsinkhri haidi pawsin hai minister of state for defense Sanjoy ngasi Imphal da thunglabada BJP ki MLA sing Imphal airport harautiam nokhi tungde MLA sing unaduna wari sanabadu da MLA TS Basanta Kumar Govidas Kontauzam L Sushindro KS Ibomsa Sapam Kunja Kishoramadi BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K Sharad Kumar Sarugyaki adumainama unabadu da kari karamba wafam sing khana kibagi habadi khangmangamdri Minister Sanjoy Setna helicopter tongduna Kamjong sakki amasum Kamjong de hek thumaga mafam adugi district administration amadi State Armed Police Force ki kambuna harautiam okibaga loinana Indo Myanmar ngamkhai sambal khabagi thabu yengsinki loinana Central Armed Force ki mukok thongba sing unaduna wari sanaki hari Makasa tarak poina to perform na yari po kaithel manbi ki lambi sembi dabadagi kaukiba pung nifuga nipan gi shutdown miyam na akan mamong da sathari
Yaripok nongpok kaithil manbi phawbagi lambi paring asi sembidabadagi ngarang ahing nongyai lambi paring asida pung nifu ko nipon gi total shutdown lakthokibaga loinana ngasi lambi paring asida lariba khunja singna lambi thingdur akan bakhongjang sangkhri Yaripok tu nongpok kaithil manbi development organization na kaukiba pung nifu ko nipon gi shutdown asi hojiksu makhatana sathari shutdown asina maram oiduna sauna akaiba piri Andrew AC की मनुंग सना लाइबा यारिपोक आजाद गोलाई दिगी नोंगपोक कैथल मानबी फावबदा कौकिबा टोटल शटडाउन अदु सगोलदुना लंबी AC की मफम क्या दंग सी हिंग नोंग्याई दिगी हौदुना मियोय क्या थोलक्तुन लंबी दा उवा अमदी नोंगना सिंगबा पैसिनदुना अमदी गाड़ी टायर मै थादर लंबी थिंगबी अकनबा खोंजंग संसंखी लंबी AC की परिंग द लेबी स्कूल सिंग सुती थानखी अतोपी स्कूल अमदी कॉलेज सिंग द मही तंबा सकदबा माहिरोय सिंगसु टोटल शटडाउन सकटपसिंगना सदनखिदी अदुमपु अनालेंग देव कर्म मई इसिंगुएबा अथिंगवा पिखिति लंबी थिंगबा अदुदा सरुक याखिबा इमासिंग फोंदोरखिबदा यारिपोक बाजार गोलाइदगी नोंपोक कैथल मानबी फावबगी लंबी एसी सही कुनगी ममांगदगी सेंबीदबना मियामना ngasi फावबा अवाबा क्या मायुकनदुना लाक्लिबनि लंबी एसी सेंबियु हाइना मरी लेनबसिंगना क्यारक तकनदुना लाक्लाबसु ngasi फाव थबक ओइना पैखतपीदना लेरकले हरि इमासिना मखातना फोंदोखिबदा कुमजा इंग्लिसिंगनिगा कुनगो होमदोइगी ममांग दसु लंबी एसी सेंबीदबगी मयुक्ता लंबी थिंगबगी खोंजंग संखिदुबु ACAC की MLA TS श्याम कुमार ना पका लौरगा कोयलास थारगने हाबिगी थाजबा पिरकपरिगी खोंजंग अदु हंदोखि लंबी एसी की फिबम असुकी मतिक फतबन मियोय क्या लंबी की खुदोंग थिबा मयुनरी माइरोय क्या मही तंबा सतप ngамदबा याख्रे लंबी एसी की मनाक्ता लैरिबा युमसिंगी मियोय सिंग उरफुलना लैबा ngамनद्रि अमसम अथॉरिटी न मियेंग संगदुना अथुबदा लंबी सेंबियु लंबी सेमद्रि फावबा लेप्तना खोंजंग संसिंगनाखि निंगसिंगबा याबदि लंबी असि सेमदबगी मतंगदा MLA TS श्याम कुमार असेंबली मिफमदसु पुखतुना अथुबदा लंबी असि सेमगदबनि हाइबिगी अकनबा वाफम थमदुना मरी लेनबा चीफ मिनिस्टर अमदि वर्क्स मिनिस्टर तक्सिनखिबसु लेख्रबनि अमरोमदना कोनसा खुल सतखिबा का हेनबा थवंगबु जेमे स्टूडेंट असम न यनिंगदबा फोंदोख्रि मराम ट्राइब की रेवेन्यू खुलम ओइरिबा कजंगार थासी की अहुम अमदि मंगादा लियांगमै नगागी खुल कोनसा खुल सतखिबा का हेनबा थवंगबु जेमे स्टूडेंट यूनियन असम अकनबा मोंग यनिंगदबा फोंदोख्रि JSU असम की प्रेसिडेंट एलिसा पी अमसुम जनरल सेक्रेटरी नरिक्लक्पे डायमंड अनिना पुनु खुयेक पीरुना थदोरकपा सोलमन हारिबदि कजंगा खुलगी युम तरारुप मै थाखिबमदि कोनसा खुलगी खुंजा सिंग तमथिना फुखिबा शांति लैना पुनि हिंगमिनबगी वखलोन अदु थुगाइबगा लोइना असोब क्राइम अमा सतखिबनि थौदोक सिंग अदुदा अवा अना तारबा खुंजा सिंग असुंबा फंगनबगी दमक ZSU असमना लेबले हरि अमरमदा असिगुंबा तमथिबा क्राइम तौरिबा सिंग असिगी मथक्ता अथॉरिटी न थबक लखटगदबने अमदि मतुंगदा असिगुंबा थवंग सथरोइदबने हरि अमरमदना सखंगदबा सिंगना चिल्ड्रन होम अमदा नोंमै रौंग तरे रौंग कापसिलमलि मेके दोंगी मियामना कंडेम तौरकलि सखंगदबा मियोय अनिना ngarang अहिंग नोंग्याय मतुंग असे यु अंगनबा पुंग अमगा मिनिट निफुरम सतमा मतमदा सगोलबन मैनो लेरक्ता लेबा कना लेजद्रबा अंगांग नुपा मसासिंगना लैरिबा चिल्ड्रन होम अमदा नोंमै रौंग तरे रौंग कापसिलमलि हादि हिरामसिगी मतंगना थौदोक थोफमदगी फंगबा पावगे मतुंगिनदि चिल्ड्रन होम अदुगी गेटता खिनबा CCTV कैमरा फुटेज अमगी मतुंगिना खुलाई मसा पाइब सखंगदबा मियोय अनि अदुना होम अदुगी गेट की मखा थंग सरुकता पाकथदुना नोंमै रौंग तरुक तरे रौंग अदु कापसिलमन हादि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की मखादा चिल्ड्रन होम फॉर बॉयज हाइना ममिंग थोनबा होम असी यूनाइटेड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन हाइना मिंग थोनबा NGO अमना चलाइबा होम ने हरि हाइरिबा होम असी स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर ओइबा खाइदेम कलासान को मियोय अमगी युम पुन लेमिनाबने थाउदो अदु अथेंगबा मतम ओइबना थोइना असो अपन यावखिदि हौजिक फावबी ओइना कनाना करी मरंगि दमक नोमै कापसिलम लिबनो हाइबिगी मरम सबसाना खंगमंगद्रि थाउदो असिगी मतना लम्फेल पुलिस न केस म रजिस्टर तौख्रे अमरोमदा नोमै कापसिलमबगी थावोंग अदुबु यनिंगदबा फोंदोक्तुना सगोलबन मैनो लेरक अपुनबा मैरा पाइबिना सिंदुना वकत मिफम तख्रे वकत मिफम अदुदा सरुक याखिबी मैरा पाइबिगी प्रेसिडेंट माइबम पूर्णिमा सिना कना लैजद्रबा सिंग लैरिबा होम द नोमै कापसिलमबा यनिंगदि नोमै कापसिलमबा सिंगना मियाम खंगना सेंदोकपिरो हाइखि अमरोमदना अहानबा प्रेस स्टेटमेंट ने हाइबा मा ngasi yumsakasa numit April की तांग मापन इंग्लिश सिंगनी का कुन गमादा अपुन बनी हाइबा कुकी सिविल सोसाइटी नि हाइजबा KIC CCP वाइस प्रेसिडेंट एडमिन CS हेनखुलुन खोंगसाई लोइनना KCS CCP वाइस प्रेसिडेंट एडमिन साइखुलुन किपगेन लोइनना KKL GHQ प्रेसिडेंट कामथंग हाउकीप अमसुम
KSOCCP President Letmilen Hawk Loinana KWU CCP President Hadkolam Hawkip Loinana KWO JSQ General Secretary Haizaba Ngainai Kim Hawkip Yaun Apunba Kuki Pidun Tadorakpa Press Statement Sidasum Napali Salibe April Thada Meitei Community Singna Baporzo Lan Sinduna Tangjing Hills da Singka Bahaiba Wapam Gimatano Wapam Kya Tambak Loinana India gi Constitution gi Manungsana Kukizo Community Singweva India government political settlement ama Purak Tringaida Meitei Community Singna Kukizo Labor Zaga Singda Akoigi jurisdiction oriba jagada friendly approach tauba sigumba ayaba piro haba wapam yauna kanagumba singna karigumba buffer zone si lanchilangna ba attempt tauba taragadi makoi singadu direct challenge taubani haina kukizo ki community da lobaga loinana madugumba attempt tauba matamna thooningda ba thaudok thokpa matamda makoi ba pusilakli bising responsibility misana lawjagadabani haba wapam yauna pali maduna sugumba thooningda ba thaudok singa si thoktana bagi damakta buffer zone si respect tauna Thamgadabne haba wapam yauna haibaga loinana government community ani gi damakta safeguard measure lokhigadabne haba wapam yauna phungdorakli Pusilakpa ina tendakna kangla pauduna sumna report tawri condemn tawrakli Konsa khulgi khunja sina kuki khulai paibi sina khut thaduna aso apananga lambigi thawong adu akanba mongna condemn tawi haina Rongmai Naga Council Manipur gi secretary Gailang su kamaina thadorakpa siolam na hairi siolasin hai thawong asi naga phuru khaktana tana miwaibu khunai gi mayutu satharakpa tamthiraba attack amani haina lawdaba ngamdi mari lenaba singna sienari bu koki khulai paibe singa du fogat paga loina victim oihoraba singa sida asuma well fangan biu hena nungnangai oiribadi wall koki jau community na thaudo asi ki matangna iyom pham yawdabu wapam kya phongdoktuna miyam bu lan lamjingna bu honaba sini hairina su paus ta makatana phongdorakli du ko tentang asumna miyam na thamjaramge hausi ko ina di miyam paus matang sa lusinjarage mas miyam puna no update ngaminasi